Mikenke yongeye gufatwa. Colonel Rugabo Fidel wa Twirwaneho yavuze ko mbere yo kwinjira muri aka gace ingabo zabo zabanje kugota no kurasa ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ziturutse impande zose zirimo FARDC, Abarundi, Wazalendo, FDLR ndetse n'abacancuro. Avuga ko umwanzi yacitsemo ibice bibiri imbere yo guhunga yerekeza mu bice bitandukanye bya Minembwe. Se nikicisha inyuma y'igi nsinzi nshya ya Twirwaneho ndetse na AFC M23. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mirwano ikomeje kuvugwa cyane mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, aho umutwe wa Twirwaneho ufatanyije na AFC M23 watangaje ko ngiye kwigarurira agace ka Mikenke nyuma y'amezi hafi atatu kari mu maboko y'ihuriro ry'ingabo zishyigikiye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni inkuru ikomeje kuzamuka nyuma y'amezi hafi atatu aka gace kari mu maboko y'ihuriro n'ubundi izi ngabo za leta ya Kinshasa. Ngabo ziyana hirite QuickTimes news, kandi subscribe nimba utarakanda subscribe ubundi kuvire imuzi ni muzingo. Mikenke na Agace kandi kuki ari ingenzi. Bire kuvuga ku mirwano yabereye muri aka gace, ngombwa kubanza gusobanukirwa impamvu Mikenke yari ahantu h'ingenzi cyane ku mpande zose zihanganye. Mikenke herereye mu misozi miremire ya Minembwe, ahantu hafatwa nk'inzira ikomeye ihuza ibice byinshi byo muri teritwari ya Fizi, Uvira ndetse n'ibice bimwe bya Mwenga. Mu myaka myinshi ishize aka gace kabaye ahantu h'imirwano hagati y'imitwe twaje intwaro itandukanye ikorera muri Kivu y'Amajyepfo. Ugenzura Mikenke bafite ubushobozi bwo kugenzura inzira nyinshi z'ingenzi zikoreshwa n'ingabo ndetse n'abaturage. Niyo mpamvu uruhande ruharanira gufata ako gace no kukagumana. Mu mezi ashize ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryari ryashoboye kwigarurira aka gace, ibintu byafashwe nk'insinzi ikomeye kuri Kinshasa. Ariko kuri ubu ibintu byongeye guhinduka uko imirwano yo yatangiye. Nkuko Colonel Rugabo Fidel yabivuze ngo urugamba rwatangijwe n'ibitero byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Yavuze ko muri iri huriro harimo FARDC, ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba Wazalendo, abarwanyi ba FDLR, umutwe wa P5 ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ikorana na leta ya Kinshasa. Nkuko abitangaza aba bose bagabye ibitero ku birindiro bya Twirwaneho biri mu nkengero za Mikenke. Yongeyeho ko muri ibyo bitero hakoreshejwe drone z'intambara ndetse n'ingabo nyinshi zo ku butaka. Ibi byatumye ubuyobozi bwa Twirwaneho bafata icyemezo cyo gusubiza inyuma ibyo bitero no gutangiza igikorwa cyo kwisubiza Mikenke. Amayeri yakoreshejwe mu gusubiza Mikenke, mu kwisubiza ubwo Mikenke, kimwe mu bintu byakurikijwe cyane muri ayo makuru ni uburyo Twirwaneho ivuga ko yakoresheje amayeri adasanzwe. Colonel Rugabo yavuze ko General de Brigade Charles Matama yese atanga amabwiriza ko ingabo zose zihaguruka zigahiga umwanzi. Ndabisubiramo. Colonel Rugabo Fidel wa Twirwaneho yavuze ko General de Brigade Charles Matama yahise atanga amabwiriza ko ingabo zose zihaguruka zigahiga umwanzi. Aha niho havuye umugambi wo kugota Mikenke no kurasa umwanzi bamuturutse impande zose. Bivuze ko bari bagose FARDC ndetse nabo bakorana ku buryo nyine handi bavuga ngo arabajya bakunda kuvuga ngo umuntu yakubise undi amwima n'akanya ko gutoragura ibuye. Naho rero urumva ko abarayigose cyane. Nkuko yabisobanuye, hari ingabo zaturutse ku ruhande rwa Rwanda, hari zazamukiye mu gace ka Dohoko, hari nizanyuze muri Kalingi, hari izanyuze muri Etavi. Bivuze ko umwanzi yisanze ahanganye n'ibitero byinshi icyarimwe. Abasesenguzi rero bavuga ko ubu buryo bwo kugota umwanzi ushobora gutuma adashobora kubona aho anyura ngo ahunge cyangwa ngo ahabwe ubufasha. Ibi bikorwa neza bishobora gutuma igisirikare gito gitsinda igisirikare kinini nk'uburyo byagenze n'ubundi bigarura Mikenke. Umwanzi yacitsemo ibice. Colonel Rugabo Fidel
yavuze ko nyuma yo kugotwa no kuraswa impande zose ihuriro ry'ingabo za leta ryacitsemo ibice bibiri nk'uko yabitangaje. Igice cya mbere cyari kigizwe ahanini n'abarwanyi ba mayimayi, aba ngo bahise bahungira mu gace ka igipupu. Igice cyahungiye ahazwi ku izina rya antene, ariko naho ngo ntibahatinze kuko bakomeje gukurikiranwa. Nyuma ngo bamwe bahungiye muri Rwinsankunku, abandi berekeza muri Mikarati. Hari abinjiye mu mashyamba kugira ngo bahunge urugamba. Niba ibi byemezwa n'andi makuru yigenga, bivuze ko ihuriro ry'ingabo za leta ryahuye n'igihombo gikomeye muri aka gace. Icyo nsinzi rero isobanuye kuri Twirwaneho na AFC M23. Ku ruhande rwa AFC M23 na Twirwaneho, kwisubiza Mikenke bifite ibisobanuro byinshi. Icya mbere nuko byongeye icyizere mu barwanyi bayo, icya kabiri nuko byongeye ububasha bwayo mu misozi miremire ya Minembwe, icya gatatu nuko bishobora gutuma igenzura inzira z'ingenzi zo muri kariya karere. Abasesenguzi bamwe bavuga ko iyo umutwe witwaje intwaro ugaruye agace wari waratakaje, bituma abarwanyi bawo bongera kwizera ubuyobozi bwabo. Icyo gituma buri ruhande ruharanira kugumana ibice by'ingenzi ruri kugenzura. Ingaruka kuri FIDC rero n'abafatanyabikorwa bayo. Ku ruhande rwa FIDC, aho bafatanyije gutakaza Mikenke bishobora kuba ikibazo gikomeye. Kubera ko bishobora gutuma imigambi yabo yo kugenzura burundu ibice bya Minembwe idindira. Ikindi kandi bishobora gutuma bongera kohereza izindi ngabo kugira ngo bagerageze kwisubiza aka gace. Ibi bishobora gutuma imirwano yongera gukaza umurego. Ubwo n'ubundi mu bice bagenzura, ibi bishobora gutuma imirwano nyine yongera gukaza umurego mu minsi iri imbere. Mu mateka y'iyi ntambara twagiye tubona ko iyo agace nk'aka gahindutse amaboko inshuro nyinshi, ibiba bigaragaza ko nta ruhande rwabona intsinzi ya burundu. Abaturage bari mu bihe bihe rero. Nk'uko bisanzwe bigenda mu ntambara nyinshi, abaturage nibo bakunze kugirwaho ingaruka zikomeye. Iyo habayeho imirwano ikomeye nk'iyi, abaturage bahunga ingo zabo. Hari ababura ibyo kurya, hari abatakaza amatungo yabo, hari n'abatandukana n'imiryango yabo. Niyo mpamvu imiryango mpuzamahanga ihora isaba impande zihanganye kurinda abaturage no kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Abaturage ba Minembwe bamaze imyaka myinshi babayeho mu bihe by'umutekano muke, bityo buri rugamba rushya rutuma ubuzima bwabo rushaho kugorana. Ibi rero tutarajya ku musozo w'iyi nkuru cyangwa se w'amakuru yacu, hari indi nkuru nshaka nayo n'ubundi gufatanya n'iyi ngiyi y'uburyo ingabo za leta y'Kinshasa zasubijwe inyuma n'ingabo n'ubundi z'iyi mitwe, ngo ndavuga iyi Twirwaneho ndetse nkavuga na AFC M23, kuko ubona ko bari gukorana. Kandi n'izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi mo barakorana bya hafi na FIDC, ko byagiye bigarukaho cyane muri iyi ntambara ko leta y'Kinshasa iri gukorana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse iganakorana na FDLR. Ubwo FDLR ni umutwe wiganjemo abasize bakoze jenoside mu Rwanda muri Mata 1994, ndetse bagakorana n'abamayimayi. Mayimayi hano twababwiye mayimayi zose ziriyo, kuko mayimayi bagenda bazita amazina bitewe n'umuyobozi wayo. Harimo n'indi mitwe bwitandukanye igenda ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rero amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba avuga ko ku munsi w'ejo M23 ifatanyije n'undi na Twirwaneho ngo bakubise ingabo z'u Burundi zari zifatanyije n'undi n'ingabo z'Kinshasa, ku buryo bazisubije inyuma cyane. Nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com abitangaza, ingabo z'ihuriro rya AFC M23 na MLDP Twirwaneho kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Kamena zigaruye agace ka Mikenke, nk'uko nabibabwira gaherereye mu misozi miremire yo mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo kwirukana ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'iz'u Burundi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo Mikenke yasubiye mu maboko ya Twirwaneho na M23,
nyuma y'amezi 3 kari agace kagenzurwa n'ihuriro ry'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru avuga ko imirwano yasize kari agace kongeye gufatwa, ariko amakuru akanavuga ko bakubitiye ahareba inzega ingabo z'u Burundi. Colonel Rugabo Fidel uri mu basirikare batwirwaneho bakunze gutangaza amakuru ibera mu misozi miremure, bivuze ko ingabo za Congo n'iz'u Burundi aribo batangije imirwano uko nabibabwiye mbere yo gusubizwa nyuma bikarangira zambuwe Mikenke yose. Ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubwa Gitega bwateye ibirindiro byacu muri Mikenke, muri teritwari ya Mwenga, muri segiteri ya Itombwe. Ingabo zacu zahise zihisubiza MLDP na M23 babohoye centre ya Mikenke yose. Rugabo yasoje ashimira ko ingabo ziriya mitwe zigomba gukomeza kurinda abaturage. Mikenke yasubiye mu maboko bwa Twirwaneho na M23 nyuma y'amezi menshi ayo n'uduce tuyikikije byarabaye isibaniro ry'ibitero bya drone za FARDC ndetse na FDN babwo n'ingabo z'u Burundi. Ibi rero n'ubundi mo biraba mu gihe mu minsi yashize igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyazanye amakuru ko M23 yaba yisubiranyemo na Twirwaneho. Ibya bindi umunyarwanda aciye umugani ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. Nuko nkuko bimeze karakari gaciyemo. Ni benga wazana de QuickTimes news, kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana.